malo loat pe kata kamata pe ta lotu kata to ki hokot tama mo fafta be afon me ta po ki me keles faina sa ki palimia halero pe hognisa mo matol ko fa ngo programa te mo fa hoko e ho koin o me ta po ki me keles mo kol ko don ama no hin kresko algo mo fa mo amen ko mo ke te tu be ke ki palimia leo te la fus malo ina ko ta programa malo e ho te tau press conference o fa ta pe to mafi ke kau mai tau ngau ko to pe mo tau ki tau to ta mo ne fio tau ko no be tan kuini no nas pau ba ta pe mo tampi ska ni ga mai fale alo e ke fonwa o fanga pe fa tapu ga ko atu tau press conference o go kol fa mo de pe e to mui na tala ki hafe tolu ka da hafe fa ka to mui pe ga la ha se ni da ngai me ke mau tala no ke o go na ki pe na ya ngai fe ui mai ngai me ko na mau fa ke tala no ke lo ki ke na tutu ni pulanga ke to molo te fuka tonga li ko pekia taki ko sia sisu class ka mano ni na ki muni Russell Nelson ko tahe ka upai se na to ka ma ke ko ta fonwa ki tong i ngai to koni ke ka we to koni ke puranga i no fua o ngai fatongia ko puranga ko ko la pe ta tu be mo ki minte ta ta ki fa long pe ta fa apa ki he pekia ko hoko i lo to fale e sia so sisu class ka mona ni ha ki muini malo ka ho ka pike ngai me ko ni ko ulo ki na e hanga to paremia o fa ha ko pe ko launch ai education policy framework and of matala to ko sina staria e kapne diki moat ai tonga education strategic policy framework ai kono to fotu tu fo ta fa lele nga ya ko ke kaunga malo yang ki tau lang fa la ka ai no ko fa matala be ya ki moat ta press conference and ai fra hoko ai launch ko ni o fra hoko ya e paremia pe i he pongpong ini na mo me pe ko toloi ka mni di ho se fi na fra hoko i tongan tana ki tunga University of Pacific na i fra hoko i ane u e hongo fulu na e ai a chance la be ko pule ko university ai ko ni afiona ni fai fo ki ngai matai to ko no ko e tau ka dong ko tau te ni mano o e ko ni sutone ko mau mali ai fo tu e ngai committee pe mo pule nga ke tau ka dong ko ya ai fra hoko me atol taha ki he a fa o nove ma na tari he kabineti ani nai ki hoko a tolu a fa o nove ma go a malolo ke tu ko la ko a fa e a malolo ki a tolu hange pe ko ngai a malolo ka a malolo he tu site e alwa ke monite pa ko tu opululu alu ke monite we ke ta ha pa fai ko e uhi ko mahu inga e ka toanga ko ni ke fonwa ta to ta ha pe ta te ni mano ko ni sutone fonwa fora ko ai ya pa na Italia ni nai ke hoko a fa ga malo ai ta a malo he atolu pe ta te a malo he afa ka kamata ta ka zonga ta to I fa light pe a ko tu ko a ko kamata I pe ai fa fi ai mo ka to nga a fa light ko tu ko to ya na tonga ki he me ko gui ko very long weekend kamata pe me fa light to go skip to si te weekend ta pa ko ka to nga pe na Italia ni nai ke we ka hau fa ko tonga ni ai fa ta halahi ai SPC because South Pacific Community mo manto pe ke sino ga ni me he Pacific Islands Forum Pacific Islands Forum ko fa ta ngai ka ta ke Pacific o ku natula fa politikale ai a se ni ta ai sino ko ya me ngai me ke governance ono to ngai mo pure ye ngai me ka ma ton ngai fono Pacific ka ta he ko ni me mi pa tongan ka fono ta fa oksio ki ngai me fa technicale nga me ki he flower ta
ko me ki ngou ko me ki atakai ko filiu waki ai e o gele va e ngahi va ai o me ki ma wanga i ngahi va le va o SPC o tu hola ngai fon no no mea ko ai office hene o SPC tu tongani o tu hola va ngai fon no ngai va ko ni ko spread pi ko tafa ko ke environment tu e fisi tafa ko ke energy tu ai fisi ke spread tu e hamo ai ko femena fata no ni menima ka mata ia I monite oski flight ko ka botena tala no la ki ngai a senit o fica ka ton pe ba mo yang ta no fo e pacific ko hoko ko ia fu ke launa staria fale le pena o si fo mo no fo ke ni tui kana tu mai ki he kabineti ke ni hanga o mai ha aho ke kamata e lao pe ko ako kamata e ngola ko ni kamata ha ulaki ko no e ma ai ko lao ke cyber security okay issue la ta tole a honi a cyber crime o mo mea I bega ke to hanga fra iki ke to ko hene minister police o ku familia bito mo elia ko ni cyber space ko fu mala e fa yai ngawe ko ni cyber crime pe mo ta ko electronic transaction act ai ko lao ko ni fra lao I ha document o mai email o ku ya no le fra business ke hite tau lape fe ake ngahi fitutaki I email patali be ko me fa official mo tu tai min fu tau ai lai pepa ke tau loto ke ma email tau loto pe ma ki tohi to wen tau lava li liu hen ke alu ke level tau tari ngai me ko mai intan ti ko ngai me fa official a we be fa na ta ngai la ni ngai me fe aku mo me ke fa la mo fa mau ang e o mai be no tatau mo oni ona ia kia pa ko mata ngo lawe ko ni au laki o novema o ngawe aki ia he fono ko mena mau tari a honi ko fotutu fo ki he silapa ai form tolu ke form fitu ai ko alon ke kolisi pa ko silapa fo ko ni o ku e mausia ne nai ko silapa lele a pito he ku kamata tamai ke form tolu mo na faka kau ki hala fononga ko te na alu ke ka au ke ngau ai ku hinga ni kamata ke tuifio ngai lesoni I tafaki ya ko fa ta mai me tafaki ya ko ki poto ngau mate mo mantui pe le ko tivet e to te la vlangu ne mai no le kongo ya ne ako ai ko tivet pe mo ya ko fa ta mai e alu are he tai mini e alu ka fa na me form tolu ko na wa pe ko ki loto ko ta leva ke veteki alu leva fa hinga o wako ai ngai leson ko Chinese mo fika mo English ka ko English o fika wa ka ton mo me wako ke tu funga pe ko hospitality he taki mamata be ko me ki engineer e alu leva mo vete ko pa pa ma ta to tai mini ko hola fa na he ko ke na to e ori ia he ako ko na fa ku mama fa atamai wa tu ko be ni ne address leva li aki ako fa na ko hi ke na lava ya fa atamai ai ku I ngai apa ko ku fa malo ke ngai apa ko ko su tu ko na to ma infrastructure he tai mini ke tu ke ngai fa ya ko nga we ko ke tvt o silanga ngai apa ko ya na me ka mi ko to be ko o atu ni silapa pa fa ma fa ia ko silapa ai ako o atu ge ngai me ko ni ke na hanga o ngai aki aki fakala pe I hene pehele ma kulava le va ange fainga mali ke ta ko to equity o ko ke ri ake ta pa to nu le va ta be no one left behind mai ko no apply ki ako ka ba te ta alu ko fa ta mai pe ko hi ko ta mai ko le fa ta mai te ta leave behind le va fa hinga no poto ki na to nga ko na nima pa obe ke ta fa ko spoti lo to le fu ke nga ko ka ha wen ki ako ko ta fa ki technically ke alu pe me la lo wa ke level ko certificate mo diploma na kamata me la lo ya ma tu unga le ko hono hoko ko na tari e gabineti ke ave tauri poti ai ko tauri poti ni he me ko strategic development goals mo manatu pe MTG ko Millennium Development Goals na e fotu I he wafe na le me ta ni ma ke no ta ni ma na fetongia e me ko ni ko SDG ko Strategic Development Goals na fenga leva tongan ke furi ne palani ko no wanga no ko TSDF tonga Strategic Development Plan
ke ho mari mga mea ko no fo a framework ni on COFI ai ko mea United Nations au ka wai no fo massiva poverty ko no fo fie kaia ko mo ui ko ko me fika ki mo tatau tangata mo se fine ko vai mo ma alo ke energy ngai elia ko ya ko elia ko ku kai ke liliu ku tau anda do ki mo ngai elia la ko elia ko ke liliu ko poverty na fa ma bo Millennium Development Goals mo me na tau apsia os alu ki mo ai ako ko tau ngawe ki energy sources ko ngai me ke au ki he tawaki o seni mga mepe ko tau tuunga ko no fo masiva ke liliu ana pesete wanima o kakai na no fo I he level ko I ko masiva no fo ngata ko ahoni o ke liliu ki tu tata we pesete wafa ke fu liliu fe ko fa nau ko pesete o wale fa nau no fo ngai apipe o no fo fa ngata ba ku fu wongo I ko ne ko ke level ko policy ko tau fa ko hangai por kalama ke address me ko o ku ha mai ko ke lava ya address I ahoni ku I le no fo masiva ya I he whakakau ko multidimensional ko no fo masiva ko kai ke lau pe ko ta ya haseniti ka ku lau e me ngai me ke ai ku hinga ke ngai me na ton ke ma ko ke hanga ma basic needs I household o ka mo fale ma ta sta no la me ke fale mo me ku ya porque ya mai ko ke level ko ma nga we pe ko entitlement pe ko to ton go ha ta ke ha nga we le man o to asimai pe meta ta ko pesete valu no ang fanki pisinissimi ka kai nga na he informal sector bung ta sio fanki fa market e hala go fanki store o fa ta papaki o me fanki te pile ngai fitu uta fa ta me aki he handicraft e fini matu ai oku dominate pe ku kapu e he ngawe informal sector e ta economy ako pesete valu no ka kai o na no pe ke subsistence finga pe ke na mo ifa ai ko hinga o ku tu ma wa fika ko ni ko substantial number o na no fo he level ko o ko ile ke ta la to address poverty he ko ke ta la va lift ka kai ko ni me level ko na no fo lo he subsistence level po ha me ko fa ke ka ha ko me he ta ola ben ke fitong e pulanga ke si o fa le le ki me ko ni e ku ke tu ma pe ngai fika ye ta alda do ki mo he ngai me ala ya ko mo ui ko no fo masiva ni tau ke fe a be mo ko fu ka kai to la hin e talaki me ko pesete wa fa to ko wa manu fa ko ta ko na ma tari ba mo to tongi ko to kon ke wila sentol no ai ko hila ko fa ngam na ma la lo na fa ngai wila kilowati ta ke te ni mano mo to a big game concession ko ni taimin to ya ke tau agne lelen ke ngata ta fa panga to ki hoko mai ta fa panga ko to ki fa nga o ke fotu tu le bene tari ni na ia ke fa ha finga ki va afi a pot nga fa le panga be mo pot nga go ni na fa lele uhila gu ai be mo commission for na ma fo tu ko energy commission na ma tari ni na ka me mi pa energy commission ai ko e ta un de na finga le va ke fo tu le subsidy e ko e me ha mai ku ka subsidy ko fangi o tu motu ko va mo ha pai una le funa to fo nga ke mini grid pa ko ko to ko lai ko ki motu ke na han ko tau ha fa nga teknologia pe o mama fa nga na to he na o lunga na to e na ta na ki pe household o na pa nga ta mo se de ngo fu na to pa fa tu ko na hanu pa ho pe pa nga ta kai fe nga na to ke ko le mai ki me te ki mo pu nga ke angi mo han na subsidy ai ko tu ngai ne ngau ko pa ko fa o si na mautaria ne nai ke appoint ka commissioner for all a be na for matala ki mo atu ku ye commission ni ke ma ngai energy commission na ma fotu ni nai ai ka me mi pa for all ki ai ki na hoko te ngawe ai ko transition en mi tonga power tonga energy electricity commission ke tonga energy commission na mau fotu e ya to Italia maka ke hoko ko e sea
pia tokoni ga tenol fale pia me pa ya kaneska to Christmas maas mo wahit fifit pia ku tarifaki ki ai te vita tuku we te vita tuku nga ko te ke fili fale le ba to ke ha tu nga ku kai ke kau he fili pa fok me le vai ki komsoni ko ni energy commission te unga tahe ko hi ka tuku atu e taimi ke mo fehu yang ai me mo fehu ai heni be ai misa policy misa public enterprise ke tokoni menga notari ho mo ngai fehu i tamu video na mia leo pege minister policy ke kabineti Pemalo dia nga lah mo fa ko mo fa fifia kanong nga yung fa bof ko mai ko ki ho ha benia ek premier le ko felaben mo tau fa na wako abiako o University Pacific o matunga ni pe me na study permit ai na wako efisi ko tunga ko guai o kai fu ke lava atola yo ngina tol otali e na ngai permiti inga uhinga ke ko o na fe pak mo ya pa pa una apply ba decline mai mo na tol ko le be o gai ha be ne ko sime akimo o guai me he to ni manga tup ko ka kai be na o pe te na tol fa pa na ngai matua ba wale wa to te tup ko scholarship me puranga ko me ko hoko ya tingna tolu time ko hui o ga ngai me ne fafe a tungia a enau fafo enau visa a ke na un hoko ta ke na wa ko wen i to pe fo semester ta ya o se hon matai to ko ki tali ni visa fa hu to wa pe o to ri me be to ma to ngai ma to nga na to tong te valu no ai pa pa le te na tangi a pil hai to na to tong hi wanga fa wa panga fisika to ai ko poni ko ha ke nia ko ngai matu a fungi ni una fanga tai na fa pa anga pe ne ka ke kawe pre anga ya pe ho ha ko ni ko le pe lava ai le volo malunga ngai ko feitu na mo anga ke mo tu wa ha i fanga tai ya ko ni o fa na ko ni oktola e tu ko ni o si ko ni ta na tu nga pa tau siot le na siot ke hange ko ni to be fo i semester fo kalasi ta pe o se na tanang tunga no ka ke tali to o no fa hot mo li mai to ko man be ka tali te fewi ko na pu fa matala tu fa ta ba mo tamai ka ko fisi na mahino mai ba na alo sio ke ni sa ko fisi ba ko o fito ko ni e po nga ko fisi ki ai aki ha fa nga fitu ta ke mi to ngani e po nga ko ai ni minister ko ke na fa ha to ko ni ki immigration ko afisi ke na mahino yang ai time ko la tai tamai ki mo time na ia mo time ki fa hu na visa na be par balema ko fa alo tamai ki ai visa eve o to ye ki loto ki fisi ke to ki ai na visa ko ka ko fonga ke ai visa ko pa to al ki fisi o fa nga ni na o se visa ka ke fa to na to ko o se visa ka ke fa fo pa firma wi ke mama e me fisi na fa tokanga nge pe ka na tolu ke ya na to ko na to nga e tamai ki ako na fa matala pe ki minister ko ka ta tolu ke fa mo hanga o ke fa pa o ku lele ilo he tamai ki ngai tu na physical immigration ko me ko ke tokoni fa ka e no fo mo me ko na ya mo ne fa nga ta ya tamai ki ko na o private student with ta ko to fa nga tu pu ko e level ko na todo bien ngai matua pero os ave fu ke se ni ti ke no a ko ki os fa matala pe ni sta pa ki he TTP ke fa me no ki ha ko ka ko me ko ki ngai to kon ni ke he ko tu ko me ke tala no ha fa nga to kon ni ma ke he ke fa na ko na wa ko fisi e ko sko ke le pa force a to ngai na fo ki mai ko ni nai ta na tu ko tu pe na pe ke to ko wang ya tu ko ta na tu ngai ni ai ko os ko na ha ki public service ko private sector ko ngai fe tu o hoko ko ka nga we ke na teke nga we la fa ka ta fu ko ki ko le be me ngai ma to ko ni ko ma to ne fitu ta mai ka ma ba na ngai ngo ko le ke fo tu be la ba ko me ta hu ni fra tu nga na fra fo ko ni ko police le ko ti o mai na pe fu ki ono pe expire ko na ko be to pe malava
ke tamai pe ke ala ko ta tolu hange ko na visa ngawe ko le ko ta pe lava nai hange ko na metikolo e lava ke verit ke ta tolu pe kai ko le ta pe lava ke one way be na tikite te mo na o ki visi o te na o alat mo hau e ko mole ka na tolu ba o si ko na foto mai e lava o lili o student loan hange ko loan ko ta wal he tai mini to fo loan he pange fa la ko o ako ko kore e lava ke liliu o na wope o ako pea no ko ia o toki o foki o se na matai tohi pe ahare a pawa na foki ma toki tata pe mo na ngau he puleanga kai lava ke si mana ma ngai matua ko sai ko me no ke fala mai ko ngai fotutu ko sai bita ke ko iko ta press conference ho me mo to ngai fakau kau le ka ko fo ke mata vai ta to temni ta faka matala ta to ka kai te tohi o ave ke ngai ma fai ko na fai anga ge e ko me no ke tala mai ko ke fica mo police le ko ti me ki health check mo no ko ngai foto tu ton ke hanga o mai ko tu pe ko tu ko ngai elia ko ya pe ko o mai ki minister ko ni foreign affairs ki ngai visa mo pa me ni me ke mai ki pare mia pa mai e ke cabinet ki ma tala no ke ko ha policy go to ton ke e ko tau ngawe man tu e tu ate pau pe ke ai policy pe ku liliu policy ke ni hanga fa ata ke fa ngawe ke ngai le ko me ne fa la ma ngai ke ma ha a foto tu ki ai pe ko mai ha toi ko ngai ma tu ai ha ta ha fa fo fonga pe ko mai fa fo mai ya ma fai ke mai ki malo ki he puranga tokon palemia ko muy atu pe i me ko na ake me mai aki ai foto kon ko ka mi pa comisiona fo kon ko ke energy ko ki fe i pe ya o fa mal malu petaliwi ai ka comisiona ko ni ki he potunga me te ki po ka ta uhila pa ai me pa ki fa mala ala ko ha na u te fto i fatong ya fa ho ai ke na te fto i fatong ya fo ko hono pule i pe ko regulate energy sector pa ke tu ko fo ke tai mini ko fonga ni ko ki mo o ku ave ko to ma fai tu ko minister pa mo mana tu minister ko ta mai wal mo pa ko fa nga ke minister ya me ko discretionary power pe ang be ga ko li ko no ma fai ba ku os kamata he minister police public enterprise ke to o ai nga me pe he ya ke ave ka sino be ang ko ngai komsoni ngai ave tu ko ke na fai na tolu ai ngawe ko no toka ngai mo pule e sector pa saya he me ha ke kakai le ya na hanga lava fai nga ko mi sa ai alu le vai ke level ko le bena fai ko issue policy instruction ki kom so pe ka ke ngatai ko ni atu mo policy direction ga na to pe ka ke ngatai ko fai ko lawa tu o ku ya ma fai ke tuang ke na to mo o mai ke kam de diga point to ai ko hinga no lawa tu na mai ke a pe avele vai ke kam de diga na tari ka ko na tula ko me pe ke vai ma fai ke o ave ma fai fo tu na i ha level hango level ni sa pa ko tendency ko ke discretion pe ya ne me fa mau e lao he ta me ko si pe ngo wa loi mau na ma tari na ke fai ngawe ke fo tu e kom son ye ke communication en ke internet mo fai pa alu leva level ko fai tu ni mo toka nga e sector alu nga sino pe ko minister e no fo pe ye ki oversight nga sino ka me na ke energy commission u minister me te ki pe mo cabinet ai ko minister me te ki no fo le vai ko no se ki na to la ka ba ya na u pau ko me pe na fai tu ni ha ya u ta nge le ban sai mo mata mo to ka pau ta fo ka venga kon ko ma anga ivi malawa ke fra fo o kana tu unga kon ko wa nga we kon ko ki energy pa ko lave pe o sai ai fala kala ka me ko ngai me ale le kon ko o fra fo no o gaina ha mo vakai o ku pe fo ki ko malawa ke fasisi no ngai aki kon ko ai kolo alolo a ok mahino pe o mai ko ngai me ale le kon ko ngai aki ko uhila o ku fa fo no i uhila o ko ta uhila fa lele me helolo o gaina mo te vakai ke ta fa aki ko ya ko fui da target bate osin de tu ke misa police ko familia mo me pe ha ko ya me ke quality ai ko ne tu fu ta mini mo finge mama fe nga uhila ko ivia ko lai nga ko ta mini ka ta ta ko pa pa le mano finga ke fitu ku mai ivi sola mo pi mo me ke fra hu ke quality ta pe ko ma me ta mo anga ivi ko fu foi mape ko ya ko fu foi mape o finga ko ke tu tonu
ko ta fa ko ta mini ko ta pa wa ke ha pe la ta me critical uhila ka tu pe ke mi sa posible ga ne si ke ta fa ko no fenga ke mape fa le le ta nga ke na si ton ke mama nge ka io ko pe ke u fa to be fa ta bu ko ko ta no ko ke energy ka fo ke ai me na Italia ni na he kabineti ke fo tu ko energy commission se o ku tawanga be fo ke fa le fa institution que siofi in totality a sector le pe ai competent authority na regulate lolo he le electricity commission na regulate uila he le ai enterprise ya he na to na provide service o vai no coordinate te me ngi ka ko mahu inga yo ko e ngahi reform mo no fai e nga sector ta ko ni he ku mahino e mata vai ko me ko ke he tau mau anga iwi o ku lahi ai timani mai mo na kore mai ke saine u PPA pe ko power purchase agreement ka koe mea ko kei whenga ke whahano whakamā popo koe u renewable energy o exist pe koe exist koe whakapaanga me he tōna pe koe exist koe whakapaanga he private sector private investor ka koe hako e nau contribution in terms ono whakasisi ngau ke lolo ke ngahia ke ai energy pe ko electricity ka to e me ko fa no fa ma popo ko imagino ko kau mahal pe u pesete wa noa ka ko pe mo ngai dynamic o te pe ton ke to ki imagino ko sola o to ki le pe tai mo ko la ai ai ka pa pe he pesete nima ene contribution ni o kai he time ko la ai ai o kai leva ke really foi fica ia ko ia ai ko fenga ko ni ke fa ma tau pe ko ngai fu winter pine time be ha vili ai o to alu ko ke to ia ha pastry ha maka ke ne hanga sei o me ko ia o ne to ta na me te ai fa mo ke heia ka ko konga ia o fraiki o fema ke consolidate ai energy sector ke o e takalere pe ai fra ma bop he glahi mo nga source fra energy o ha we daimin ko waste to energy ko biogas ka pau ke fra kau ai cost implication he ko oscar do me go ni ke holoke mawanga hila ko te haka I metana ko ai casa ve mo lolo ve mo renewable ve mo power e alga to ke mal kom soni ke na ko mantuya ko lave ko ke o mai ko u melere ko falere ke uhila ai ko whakakau ia ke ua te hoko ko peten he mauanga huila ke ai benga hi off grid station ke whae hono ai ko off grid ngā ke solar ko renewable energy mana ko he hange ko whakamantara nai ko pau ke tau kumi ke mea ko e palanisi ke ne whasisi e whamore ke kakai ko ia pema hoko te peho lotonga e mea he na e minister MPE ko lawe pena e MBMB pa kau puatina na ufka fisiko hika na ukawa tuki he kantiteiti kon kai whiri whale alea o mahino mai ko he kau whetongi kau MBMB pa ko ia io o ku whakawhisi a Teofilusi me he puate koe transporti o waine ki short-term contract nei Solomon pe ko mai rewa a ngongo kio o fetongi he transporti ko
koe kau me mipa koe ai toko tolu koe koe au nak fo o hinga e whahu mai a ngongo ki o nei rak ma u foki au o ku hiki atu ki Amerika au mahalu te aha ni te ngau e ku pe mo e tifeti pe ako ipolu i to la salo o ku resign ia me he pate kone utilities o ku te keke mau hano whetonki ai o ku toko whaa pe kau tare ki tahi pe mo mahalo ko ia be koe kau ia mo si o e tak mamanta na i he lulutai o si resign moia alo fili ai si o e tak mamanta vidam takap mahalo Naya project ki solar ai TPL na tonu gerere i he tauko osi pe ka pau na lele na pe he ko solar la hita ia i he Pasifiki na ya nga we go ni o si fai hono fapaanga pe pe mi he ka tona ke hepe pe na sia u ke tu nga no tu nga we ki tu apa na o si fai hono shortlist o u no fili ka ka ko hai tu nga ku ya ai nga we project ki ko ya i he taimini ekmista Iho hangi ka te au koe palpare mai kau taha koe ni koe nau whetakai holo kai ke maha kere kere. Pea o mai rewa e nau moha whatongai whaitai nemi koe ni. Koe IPP pe koe Independent Power Producer. O kuhinga ia koe o ku nau implement e nau tolu, invest nau tolu ia ke renewable source ko ya mawahe me TPL. Ko mea koe no kua mai a koe ni he whotutu ron ke kumi he TPL ai kere kere. O kai ke whea ia ke o mai ai foi kos koe koe e nau starta apu o mai a hiri he kautatongi uhira. Ai koe whakakaukau koe ai poate koe kumi kere kere koe mea ia investoa ai IPP. Koe whakaukau e. Ka pau nai alwe kau u investoa koe ni o ni koseit pa me ren ouna. Pa ni whakakau ha seiniti poini nima pe poini fitu. He foi kilowate ko tope. Mahal pe une tānaki ren ouna e walu kilo he tau. Kau koe ke ongo ia, koe ke fua ia he kau. Et on beke he nau kosti. Aia koe palapare mai koe te nau koe kuhu mai koe whakamatara koe te rege maa kere kere. Pea koe ni ku maa kere kere o nau tamai na toke totongi he kau totongi uhila taimini. He TPL. Aia koe whehu i rewa. Ko whe IPP. Ko whe ai fo i rea koe independent. He taimi toi kawa toi poate ia. Hono se kiwa le. Aia koe nau kei whenga nau sort out te uu. Urakia, koe ua, ai ange ke tau ilo, koe hakoa e tau timani o kei toe. Ka o mai e tene tukuhifu ake ai lolo, ai fie mau lolo ke haka ake uhila, ake rita fie hei tau. Whainga analysisi o fie mau ke o mai whakateknikari ia. He koe tau palpare mau, fotu atu e ai sola he fotua te winde paini he kai ke lava ya reconcile. There is no accountability. Ka koe konga pe no e whakamao popoi. Aloha pito eki pale mia leo o koe whehu e nia nea ho mea ne nai o whikau ake pea me ngahi sektor me ngahi ngā o e koia o ko tu'u mau lava liliu mo i kai lava liliu pana ke mea ai ki pesete wa whaa koe ni ai tu'unga koe no whamasiwesiwa i tonga ni o ko lawe i befo ke kakai whanua ku osa te puleanga mo no tālanga e ka venga te tau pe no whamasiwesiwa pea kua o mei ni ki wheitu una pea mo e ho e ki kapneti ka pefo ke puleanga lolotonga o ku koe whehu i e ki pale mia leo o ku ke pehe ka hinga ku vave mai ai fili ko ni November
Pea ko mahino te kei ke mahino ko hai pule anga hoko mai ki ai. Kau ke pehe feitu una koe ka veinga ni tonu ke prioritize i he pule anga ko toa pe ke whaiha. He ko mahino mau ke hali liu ia ke kinga una ke pesete ni manoa no noa tau e hongo fulu ka hoko mai. O ko asi pe vogi he palani ko toa pe ai koe poverty alleviation ke tau whakaai e nofo masiva. Ai koe ko hamea fo e whakalea ia koe he ngai li po ti mo ngai palani. Koe mea ko tono no ia koe harewa e palani me whakotutu ki ai pe whakahoko. Ai koe tu koe ni ulahi ngai mea ko kei ki aha policy ki ai pe ngai whakotutu pe mo tutu ki. Ai ko whatatau ni e mea ki housing. E kau whukia he multidimensional poverty factor e whale kai ke le ke whae no whoko ngahi mea to tonu ke iai ke ngā ki e he whanau. Ai koe u mea koe ia o kai ke lama ia o provide e nau tolu ki a nau tolu. O wesi ai e anga no whoko i he level o koe numa. He koe mea koe nai hoko koe ko hili hanga mo whanongo he whotutuka na mawhai patseti. Koe ki mea koe na ange nau inasi koe ia ina te haupe kau tamalalahi a toa. Ina whanki se ni na awengi heke whae ki no iki. Pa na wat na tūrea koe ke whae nau no, ta mea kata ku osi. Pa whakatatola ni ta mai ta ia pe kau ta malalahi na nau no lalahi osi. Koe uhinga ina hiki ai me pango tu paha na e nima pe koe ono miliona. Ki aiki tolu noa. O toi hau ATP pa moe nau pol kalama koe ni ki he whakatau poni te pa te tānak me sili nei pa e lava kakai o. Koe nau tangi koe he talanoga ne whai maasi, koe tangi ka cheap credit. Kia senit ki whae kena, koe nau menu whae nau nofolo pesek toa koe ni, koe ngōue, koe handicraft, koe tau taiwa moe mea ki toe a kauru whatana, koe ahi wa. Ai o ku tau whetakai holo moe pe seti lahi, o ku nau nofo i he level of subsistence, kau nau mama wha ia he ngai ka venga ua tu, koe mentala no ke minister aia, o kei mama wha uhila, o mama wha totongi e vai, koe totongi e whetu utaki, o mama wha moia, koe te alat ki whare kola, o mama wha moe mea kai, koe mea whakatau ai. Ai koe ngahi mea koe cost of living i tonga ni o ku nofo pi he tūnga maare. Ai koe halewa mea whakahoko i he kahau ki he area koe ni. Koe policy challenge ka puleanga ke ni hau mo e whotutu lelei. He koe pe ngai taime ni tau talanoa pe tatu kei pa tuku he palani ka kei wha whotutu lelei pa whakahoko. O ku mateu mai ngai whonua na tokon mai ngai levolo pe he kia ngau e. Ki tāna ke peke, ko whamalola hea toko o mai toka ngangi ke whai isiu koe. Nā mautala noa i lahi mea koe di kabineti. Pana u kau ia he whotu a toi ke pureanga hoko, ke priority whika uruaki. A hono etrese whai indicator koe ni, o kei tala mai pe, o kei pesete pe, e taha pe si e pesete taha e tau improvement ai. Ka te wate mea koe di. Na tau ave tahawalu miliona ke Tonga Development Bank. Mā koe tau e hongo fulu ki mui me hen. Hono lau maalie ke ne hanga whakaivia, kau tautai, kau ngoe, kau lalanga. Kai hau pe kau tamakou establish. Tō atue ni makiru, tō atue fitu kiru, tō atue ono kiru. O osi peki se ni tia. Ka koe informal sector. Ko nau tolu ku kei nofo ai pesete walu, noa pesete walu. Ko nau tolu to ton ke ave ki ai whakaivia koe ni. Toi o mai pe formal sector aia. Ka koe ui koe mekanismi a koe panke. Ka ate whatala noa koe ni. Wafe wa tolu na u, koe hu koe ki wharearea na u whatoka ngai. Ai tokolahi, ai kakai whiwhine, e wahenga toka ta fitu, o ku nau pōpula ki SPPT. Pana hoa rewa ni kosei pa mo se fare area. Minista panga pa mo pange falakalaka. Fefe ke o atu e panga wahenga. To e wakilu o temti po city ke ne malu ia ke no ai fine matu ai wahenga. He uhinga goi ni. Kai oua te nau te o mai o ai mea malu. Kai tukuange fufo i society informal sector ke nau ngau e. Lawai fine matua ko ni o ai nau fanki i whare pisa. Ai nau fanki i whare lalanga. Fanki mea pehe. Foi mōtolo pe koe SPPT. O fefe. He kai te ke hau ko no tau taha.
alo mai hau ki kulupu i ho community ke mo ma no tai me malui ka malui ya ke panga vahenga ko whisky ke take ya me vahenga sai ko me ga nai hoko lava he informal sector go dio no ova he taha poinima ke hua miliona tai me malui hoko pe ki ua kilu ko mai alalo ke ne malui sai au ke hau ni te ke ala ai pange ke ua kilu ne o wai fe to kakia he kautano ka una o mai pe ko hano inga he kono inga ko kakai ben he community pa ko ilo ko hola pe me ho kulupu ko ke tari malanga ko sapate ko hingo au taranga ai ko fainga mechanism ia o ne hanga puke na tolo ke he me te au tau taha te hola pe kita ko ilo mai he ka ko no o mai faka kulupu ai ko poine ko faka tala noa o ku mahu inga ke dress ai foi issue go na ke taul onu ko ki mo au tau lava fe tuku ai pesete wani mago ni o se tau e whaago ni, toi beha pese te ua. Pa uhinga le vai o tau whahanga ua. Hange goi ni. Tau tōhare pēo host spot. Koe whehui, will that address a indicator goi ni. Tau tōhare pēo host forum. Ai ko kuinga whemau ke rak focus e tau whakakau, whakapoto-potoi. Rak whenga ke o hake. Ai ngahi mata vai goi ni ke tau unu whakataha. Te tokolahi angai workforce. He kai ke lava, ha whonua langa hono ekonomika. Ka pau toko si, e kau middle class. Ka e whakatokolahi whewe kau middle class. Hono o hake, a informal sector, ke nau au hake ke middle class. Aia koe iwi, o tauhanga whaiwi a awe gogo he mea. Tau pu whatatape. Ahaku mahino ka lavlawe mea koe ni. Nau tolu bea u nau no la lahi. O malu he pureanga. Kai whewe, ai whanki no, ai whanki informal sector. Ai koe no koe ni koe, ki polkalam koe na hanga ai, maximum pe ke tahmano. Ai toko taha. Pa ke tahaya ke os, pa ke toki. Whainga mechanism ke whai ai e lower class. Ka kou whia, hono o hake ke mo pay attention ke ngai issue pe. Malo. Me ben ke mo whātonga e mea tolu koe ni ke tau pangau tāna ke tuku hau. Me me ke pese te up to 80% o consume pe he public service. Ko efficiency ko public service ko mea mahuinga ke nao ngā lele ke resources unau ni ma ke ne whanau i maha lele mai kakai. Ko e whaangea o tupu miliona kon tāna ki ko e recurrent budget. O alu pe ke public service kau ngā toko ni mawhia. Ko taha lewa ko tau income distribution o skill ia ki olong ke bracket i olong ko whaawahe nima pese te top 20%, next 20%. Ko tau income distribution o skill ia ki hongo a kui pe ko quintal ko e ua i olong. Through his extraction he u fees me mea kato ko na wang levi. Ka ko kawai pulanga no extract me kakaito tong tu ko hawa mea. Pa ko taha lewa ko Kaya ne tano ke minista, o kulai be tau misallocate resources. Ki he mea e unproductive, pa mea ku waste dai pa anga e ke allocate ke. O kaya be tau mea ki he for economic, ka tau social responsibility. Ai ko mea ko hinga ko kulai pa anga ko misallocate mo skill income distribution pe hala ka kai ni. Ko mea ku hu mai ko ni ATP o mai mea ko ni finga ki tau ai vai ka vai. Ko ndi na ulanga senta ka vai ko toko ni ka disability. Ke iai pe ha safety net i lalo ke tō koe kakai, me he level koe kui ai, o nau tō pe o mau e ha net i lalo koe nau tō o tō. E koe whika e he sisi e kusiwatu ke ka hau, ka pai kai ke aha mea lahi e hoko. E ke persist pe whika e koe no pesete wa wha pesete wa nima koe nau ke nofu e. I level koe e nofu masiwa. It is a policy challenge. E koe mea beu tō mau he over the last 25 years. Mena tau pe. Pandemia ni ole o a fela ve pa mo ka venga ko na o so ha ke ko e whakawhihui
ko feira pa ke ta fa ki kon no pese te tolu abanga ton no miliona wa ngai makato ngai tene whakapapau he kai ke toi hoko ngai mea kon na e o mai ko he minister ko MPE pe ka mata whakaku koi ai ko press conference ko sina formatal fo ke pare mia Mr. Panga e ko se panga pa I he waha ko ave ke tari he bange ko u committee he waha ai ko committee ta se ai pare mia pe ke Mr. Panga pa committee ko se ai o tu ma ko Mr. ta ma to se ngai committee ai ko ngai committee te ma se ke veti pa o mai le ngai mia pe fairness equity ko level o kuia yang alumi e ko me kon tano ke Mr. Bojumon ko ka ta mito class ta to ke ne teke ti go o ku skill me ai la lo ko skase me ai la lo ke ta build a basis ko ke ya mito class ko fu to la hene no ke no na to subsistence pese de valno ka ke na la alu ke he me ko me ko tano ke fu ke mama fe ko e fekta ko finga ko ke tu mari ha fonua ke ya ha capital asili ni ke whakatupu ake koloa koe koe. Kau tu meta mini ko safety, hange ha ai ke mahino pe ku o protect me. Pa ave leva e he komite ko hanga whadada ke ko tu ko no a ko no i ki ya. Pa te mau sivia ma to pa ave mau recommendation ki he poate ko pa ke tango ngai no en sai. Whadada pe ke ufekta ko ni ko tala no ke. Kau tu meta mini. I he kawenga tātau pe ko mana tui pe nei ai hau me ai whale alea I he tauni. O I kai ke tui ko ki ai ha kakau nau nofo masive siwa. Ai ko e tala noa ko ai whale alea whika wak me housing. O ku ke whakau kau tātau pe na ke neonga na ke lave mai ai housing ko e tunga ko ni ai poverty. Ka ko na ke mea peu ai kakau ko ke nau nofo masive siwa. Ko ke matu pe ke pe na ku la pe ko me na ku na fa matala ya I ko tu ko fa le pe mo press conference pe ki mo ai housing crisis ai ko ta to fa ai ko fika ko to ko wa mano fa ai ko pese de wa fa da population o na no fo level multidimensional poverty ka wa housing ai ko me na ku hinga wi ki ai ko me na ton ke fa mo tu ko hili hata housing policy ke addressing e to la ka no alta ka holo ko ga api ko ga fale no kole no fo atu he o we fa hinga lo tonga teke he mi no fo lo tono o te mini mo au fenge ave fale ko tu be ma te tana ke te wa no ma pe ke fale to mo futu afi he men to ta pu lo ki mo to ta fa o gla he ka no fo pa ma fa te mini o e ke ko api na to ta mai kai la pi to ta ke so ai ko ni algo ke ka ha ko me na ke tu ta ta wa ko mo to te la ko ni pe ke fa to ko la he ka kai fo mo ko ta whakatokolahi ko e whakatokolahi pe ai o to ano ia ko he ufetu pa tokolahi pe seti a ko ni o kuna nofo ki au fu tokolahi tau nofo ko ki tau hanga ta to whatongai ki au ma ko population to tonda to ke resources da mau ma to valmano fitu mano ke valmano ka tau lava fai nga mali ngani tu ta mini we have a young population ko mahal ko pe seti fani ma ta wani ma fai la tau kakai Pagone wa ke na osima na fa graduation tem na osima ko te na e ke fe na nga we te na ma family te na ko fe api ke ma no fo ya ko nga api ma la nga that's a very big question ye ke ka hau mga issue la here it's coming ko me na ta no ke na sio ke housing ko ka ye no e ko la tu ko sio ke me te ki mo ku ya nga fa container porta te tau ave ni ki fe ko ka fa ta ak mo ave ki ha no mo ka ko na osivela na o kai pe to lava la nga fa ko sineta un fu ka pe to lava ai ko kakai he pese de valno o kakai no fai nga mali no o si pe velai no la pe langa no fale ma lo ya sai o bito a ko kakai no no fona to he multidimensional poverty he kai pe to ma na to le ability ki alleviate tu ngona we until kwa pu ya ngam me haulahi pu ya nga ku more I totongi ko ni ko e kauloya kai tata te fito ke kauloya ko me muri ke o mai o fai ha hopo ai kautaki o pure angai here volo kau minister me kau CEO e wi ko si na te tala tu uni ai e fra maulahi ai ki taha ngai hopo o ku totongi e pa anga tu hau ai kakai pe ko fra osi ko ne tala tu uni na fai fare i go ni ki he kau fra iloa mo kau o ku totonu ke mo ki tu pe mo si o fare re pe o totonu ke hoko atu pe ikai he ko me abe hoko he ni ko whakamore lahi
pe kai ke aunga ia ke kakai e fonua ku tau tu wakai ki mui ki he historia i ngahi mea tatau ko taimini o ku kei hoko pe mea tatau e o mai o fai ngahi fai tu uni he revolo maalunga pe a taimi ko fatonton whakalao pe whakaanga e paanga ia ko e mea ki totonga ki kau loia lere i ke malu i ki nautonu pa koe ke ilo pe ngata afe ka koe whehu ia tu pa koe pe me fotu me kakai ke whau halao he kau kantiteiti kon ko na ele sika ane afi ke mu whanongo mai ka tahia mo tole hao ki loto pe whau halao ke oua na te whamore ki hatuku hau e kakai i hono haea mai ha kauloea kai tau te fito ke kauloea muri o e fuma mafu koe u potu ngā weo taktahi ai pe na uloea koe tau office kalauni e u whonoa e tau kauloea ka koe pa ngalahi mo ni o more i hono totongi mai kau koe hau koe loea le rei o talanoa te pehe kilu e ne totongi koe atu pe koe o mua marabu te tau o whiu koe e tau whoki pe ki whai tūtūni koe ne kai pe ke lelei pe hala whai tūtūni kono consequences koe mea koe nuko aku tau rifea pe ke hopo no tonga whai he pura ngapa mo kau contracta koe no whai lo ke 4 million ka pate tau whoki he whai lai nio alu me he hopo whoki ki mui ke kamata koe whai tūtūni koe nai whai nai hala ai ko me mau fa mo ke ho ala ke mau no fo kabineti he ka hala mau tu ni kabineti ko consequences ko to tong me ka lo ke na ma fa ho a ko tana ke to tong me ka lo mo man tu ha na to mo re ke nu si la ya mo se ma ka ha fe he ho a ka ko si ni ka lo ya to la ko graduation nei ka lo ya nei graduate na ta ke mo yo ku ya ka lo ya mi to ta mo ma lo ko pe ka lo ya he ina fa be na to bo sto tong be na to pula nga pa tu ka ke tuku hifo e cost of legal proceedings. O to tonu ke tokanga mo kau whai tūtū ni ke tonu na whai tūtū. E kone tonu pe koe ke ha cost e ke pea he taxpayers ko hika. Ko tonu pe whai tūtū ni a lele. Ka kone hala pe kuoi whakatontonu i whamanga pa ko mea ko consequence. Pa tanga mau pe he pulanga o tuku he tau koto ai paanga koe tari ke to tongi ha mo ua pulanga hanu whakailo. Pa tuku pe he crown law. Ko te kegelo ke hopo koe ni puha no mea kua watu tise ma hono la. Fai lo ne fa million na pe ha e me na ai quato fica o pulanga che se tolo ka ko tu che se tolo pe la million na ka ko foki ko tope che fai tu ni le lei che u ho ko mau pe foko inga ko po kalama ko tapane kale talo mo homa pole anga ko fale fiha ko osfoto e po kalama ko ai ko tu ke talo kamata tapan kare na se ngai fale na silanga ki he kau fainga na pe na no fo masiva ko tu ko fale te to puena si alwe kana to ko maulele ko ni alwe ki fale mo te to ko alwe ki mahino ai ko kau mahino ko fainga no fo loto ano ta fe ma pe mo fainga ko te lava langa fale ko risi ko ma to lu ki fainga ko na no fo masiva e pese te va no ko ko to ko mawe tangi mai he messenger ha o he ku email ha o he to o tu ka tanai fa ta he lisia ma o la wa fe ka mo oni pe foki ko fa ngai ko ni pe se va no ko no tangi mai ka me le ya e no se ma ka ta to ta me fa ke ta accumulate ha wealth i ha fa hinga ngawe ko sai ha ta ngawe ta to ke ma ka pa ta extract ta to bi ha i via ka kai ke pa ko me wan fe ko me no se ma fa ma ta to ko hanga ma to me ka ha ma to hala ma do he fa o ai ma ko le si ai na ke to ma fa le wong ya ko ta ke po ka o se ma e sa su su ka ska ma nga ki me ni fa le ni ma no yo ka ko PST ko to ko la hi e u mano fa fe ko te tau va va ki ai ono ko household number of household no fi ma fa le ma ko fa api fa minister ko ngai pate business e pole nga fela be pa mo lultai ala be ha ngai ngo ko e wa ngo ka ta hai wana shortlist ke na to kon ki falele ai lultai a ko ha ngo ka ta ko ya ko ha le ba ngai makatu unga e he ale a finalize va ko be a fa to fa ko ya le ko ya ko ye o ma o hala fo ke pe he o wa ngo ka ta hai wa na shortlist o hangi a ko tau o waha mea ko ke na o mai o mau pe ko ai ke fuaki
tau tonga I loto tahi tau tolo. O e konga fuki e mau mandui na o slave bea he mea koe ni. O e urake na break up e whaidutu ni. Ke haha mau mea e whai ke restore service ke kakai. Pako e tutuni whika ua. Koe hae ai mea e whai ke ne revive e kautaha. Pako e konga ia ai oange ai whainga maari ke ngahi kautaha ke nao mai ngaha nau ki express of interest. Ke mausia po hae option of available. Mea koe e uhinga lelei he wange koe kulave ke he te aurato whakatuha kautaha fo mo te aurato whenga ke tanu e fulua koe whanoa miliona. Ke tauaua ke olunga ka taulawa sio whe mataki pa moe ngahi I private partner. Ono ke heia. Koe tuuma koe taimini koe talatala noa pe ko haitene o mai na ungawe whairea koe Samaritani. Ko hai o hau waha ne whainga whakaukau o kuraki langa hono mafuhe o whake ne tokoni ke whonua. O ikai ko hame eke pe eke ange koe aike awoti wa tentawe koe. Sotu isi ike ke mauha ngā ue. Hara whakaukau e koe ya. Koe mau kei whengai he talatala noa e koe ngo kautaha e ua na o mai ena express of interest. Me he interest pe ya ana ua. Kai koe ea Jetemi, me Nusila, ya moe fly niu pe. Ai ok mau oange whainga maari e ke nau ke whai talatala noa. He koe anga koe uksio ke kautaha, o whie mau ha taha ke ne ri maha ki maia ke fusi hake aki. Pe ko hai anawa tene rawa ri mai ki maia. Pe ko o mai pe ke whakasio sio veha na whainga maari e. Ai uhinga pe, o kei whakau kei whai pehe u talatala noa. Koe jaha pehe ia ke, mei heni ki tīsema, koe whai time frame au mau. Whakaukau ke tala noa e isi ugo ni ke mama. Pea o mai e whakaukau e aviation ni e sa sekta. He koe palpare maani, hange koe ni. Hange tau tō whakaata a airport koe wawau ke international. Ke ki waka peta, waka fisipe. Pa tau ave tau tō resource ki ai. Ke ne tamatei e tau domestiki. Fefe anga tau whakaukau. Fefe ke tau o mai tau international ki heni. Tau no havaka ke ne whai domestiki. Foi time PC pe koe ai matatofua a, mo time Christmasi, o slavia tō pe au te waka. Ko uhinga pehe ke whakakaukau in totality. Hange koe ni. Koe malai wakapuna hapai. Tau to kore peki foi exemption ke tō atu e sāpa, wakalahi. Pako ne ospeki foi ke ua ko ia, koe ke toi lawa e. Fe ke tau develop e malai wakapuna. Ke puna taware pe sāpa e koe ke toi whemau exception. Ko ngā ka atape alu ki wawau, ki puna ki hapai. Kene alleviate ai, mo ngahi tension ia he whangi waka iki. Ko no whetukutuku e kakai. Whainga mea ku whakaukau i pehe. O wai ke, koe ko hatutoni whainga fua, he ku whemau ke toi restructure, ai fufo i seka aia. Ke taulawa mo ui. To provide a win-win. He kua staka i paanga lahi ia. 5 million to a retirement fund. Ko equity share pure anga ko 1 million. Hong full million na o mai direct funding be Australia. To no ka ta ha 1 million me retirement fund. Pa ko mo fa to ngai ko ya sapa. Exite ni sapa. Ko ki va ka ko tu ni ota na fa ta mai. Hange hapori o mo ia te mo ia te ko ki wai 12 ko ni heni o kula hange whaka more ko no whakalere he ne tau pui malai ka tau malai ko ka pa ke ni fa service ka ha more ko ne puna pe more mo fa ko vai pe anga fe vai ai to kon yang ne tau ana he ne puna ke ka ko winga hange ko ni ko vaka ko ya ko no palpare mai
o timani ha civil aviation ni ke tok ATPL pe ata pa tok kapten ai ka koe waka koe ana puna CPL pe ki mo koe ayo koe kaukulu koe he tuino ota koe na to puna he white dwarf ka koe ongi waka ndalala ta tau pe nau koe fama apo me kau pailate na kau pailate koe tuino ota na osi ta toloafe wafe hoa na tol he ki waka koe no white dwarf ka koe na to puna koe nga koe requirement koe ai ko ngahi me eu fe mau ke whakawete esa sekta. Whakaukau ko maha tau wakalahi. Make sure ko tau domestic wa wau. Hange pe ko alu ko me nendigi sua. Hoa pe ta. Foki mai waka. Ka tau direct mai tau international logi hen. Nga ke ne lava. O fiti tau domestic ke mau hasirine domestic airline. Ka ko ana whakaukau. O mai ka toa pe ke whakapalanisi. Ke mea ko le reifi ke whakalufu e whono. Malo. Infrastructure ke to ke lalo fo hange ko tau mlava puna ko me ta no ke hanga he fahinga mala va puna ko fitu ko ya o limite la ko puna ke ai pa mo sai si ko puna ke ha pa mo e o matu ke langa ta val ngofulu na ke nausio na to ki he ahoni la hange fi mau ke puna ki ha pa mo e o ke tak mamata mo ngai me ka la hange ai ke lama ka pase se o ke o va puna ko ko wai tu pe puna ke ko ke to lama va puna ke ai ko ta to no fa infrastructure e impact the development industry ai ko me fa ta bini finga road network sayang ke ya o ka kai ngai fitu ke ko hala ngo mo me pe ko wa fu fa le ta bini e wa ko tu ki ha pai ai ko infrastructure pe he te ni ha fa na ko la fa ko ne mo na me ko ke o ku limited ta me ko fa infrastructure do ke fita kai mo ya kana to ton ke fai mo tau fokotu ya ke tau NIP National Infrastructure Investment Plan tau alu ke ngai mela lahi ko pa anga ya ka ngai fonua fa la ke na ma fa la kan hanga unlock a potential han ko va ki he ngou e mo taki mamata ya ko ya ko eu ko mamata tofua ko tak mamata ka puke ya he CC infrastructure mo mode of transportation ko fa tau ke infrastructure ko ya yo Abala he pute ke fitu na pa mo kapieti. Ko be ki lawe ke isi mau inga ko ni lutai. Ko be ki fo manatu atu I no atolu pe of ki ai. Ne os bankrupt tai anga oti. Ihe pure anga tiga ki fai di riu. Pa polit kare ai ka ta ko ni ko Royal Tonga. Bankrupt aket mi of ki tolu no miliona pe la yang ai. Ne falele I fonga poate e kai ke kau ki ai fonga lo tonga o tau fai aki ko tu koni tai mini kau ta ko ni tau lele he lulutai o kulele kulo alifone uli tai mini ko ponyo ko mau tokanga matol ki ai e ki tokon paremia le paremia le o pale ma va he tai mini mo ko le famle mo le at I he fainga ta ke fai fe alu aki I he time to tonu Ngai ngi matu ai mi hala fuli tangi whakalere mai I wiko osi. Pana vai whenga, ke na lava koloski Australia. I matunga pe fokia, tō muia ka paute na ha, mo taha ke tānak tunga nantok whai. Ai na na whenga maa hoto kofa, kai ke lava ia waka. Au ke honi, kai ke lava o ai fu toko lahi, ai whi mao ke nau whewhorau aki. Pek mea pe whituna. Wau ke maunga whotutu na ke whai samit, kai ke lava hau kai ke maa tikite, ke nau kolosi me hen ki wawa. Ko lai tai ni o nau te lireu nau tol o kolosi na to mi wa ki nenti. Ka ko ko le pegi ponga pulanga lo tonga famle mole o mo te mo wala ke mau ke lo tonga le wa ki nenti o te mo wala ki ai na no hinga lo loto pa nga ki tau to talanga te to he fitu ke. Ko poinu ma pole ma tolo ai. Mo poinu ko ya mau inga ko fleet size ko lo tonga le ko he ka ta ha ko optimum ko fi mau ke au ki ai. E ko hifo ko limited effecto ko ni ka infrastructure ka ko hifo u hinga fa economica ke tau malu me tau lo tonga finga ke pupu ke mo ui pa tau tu ko e don pe minister pe ha vi ko ni ko me ta fa ko ki o se pe mo ki fa le fa mo o ke mai be ki point ke ta no tai fa mo ko pa pa mo ni ke tau la to pamu hasilin ke lulutai ai ko ta no ma pe ki ko tali ke tau pamu fai mo ti crea bankrupt ka start another one
He kai te mo lava ka o ku tau pipiki ki tua pureanga. He kai ke lava he domestiki he koe mo ia tongani he lulu tai me wawao. Kai ke mo ia I hapai e ua mo niua. Mo ia I wawao. Pakpau ke mo whanong mai motoka mautong me wawao maunofo ai. He kai ke mo lava whahatutuni tongani ke mau safai o mau lolo tonga safa he taimini. Koe kore whamure mole ate au ia hei me whapapola. Kai ke tare te vela la we me koe. Oi palpare magoni na o slav pe kai tokon pare mi nai. Tau foki pe me kamatanga fai tutuni hala. Ka pau ko te mau ke urea ke lulutai. He ko mou tolu I o mou pureanga na mou foku tutu e me ko no tau palpare mai. Na mau hu mai ko o siloloto palpare mai. Mole ke pureanga ki muana ni ai o palpare mai. Lav te ke o mai a tita o wataha woa. Taimi pe au koe ai mo taimi pe o pureanga ko ia. Ua tolu wa fa ua tolu wa fa ke o mai ko ha no inga. Fu lahi ho mo tai mau he kau taha ko ni. Mo mai o to e la ni ko ke mo ilo ha me ta ki ai. Ko palapare mai tau fekuki mo ha ni. Ia whatonto ia ko ke mea mea ki o tiki ai ki anga ave hala. Aloha ke ko ki wharearea o aia ho whakaukau. He na ke osi wharearea pe. Ta ko huinga in tau palpare mai. Ko mea enia kau whaiongo ke nau clarify ai issue o ko atu me press release. Ka ko hamea ke hau ko campaign ai. Ko ke campaign ko kalate mea totonu hala o tutu. Ka ko hai mea na mo fai ho taimina ke ki ngau ai I wharearea. Ko ka be mo o ku ia e whakailo nima ki he hoi minister he lolo tongani. Ko mo ngahi tutuni o kia i whakalao. Ngai whakailo ko ia o kia whamauanga. Kai fewe hau ia whakailo. Ko whakailo ino kua kia i. O whakapuna. Lau. Tangi o hao. Kai ko hawhei tua I nea ke hau koe whai aho campaigni. Turi hala e kakai ki tua. Tuke ai whare tau press conference. O te ke whinga O mai ka tonga wena veu. Minister hala ia. O mai ka tong. O mai ka tong. Ko uhinga palopare mai lulutai ko mo ma to o ke mo il ha veve ta ke lulutai. Ko finangalo ene afio ke faia. O ti tai ki ave hala he ni. Ko ha finangalo ene afio. Nisa. Ki ai lulutai na ne whaka huafa. Si hau ko fe poto ai. Ko whaka huafa ene afio. Mai ki he ke hokate fe. Ko ai whare ta president. Hokato e to. Malo tokoni Premier. Koe ki whehui te hoko tauia ki ai, na e lava foki e ngau e lahi ai Komson Whiri I aneawhi ki honore sisita e tau kau whiri wharearea koe ni ki he mahina katu pea malo ia ko lava. Ai koe whehui na ke lave mai e taha e tau ngai whakataha ki mua, o whikauaki pea moe nihi kou wahana nau mo ua I whakamau anga. Ka ki he wakai hifo ki he risi koe ni koe kua osi le sisita. O koe ni ihia na whai whakaukau he kai ke nau kau. Ka ku nau kau nau tolu. Kai koe whehui atu pe koe ha ai tu unga na ia ho mo ai lao koe ia. He ku pe koe wai fo ke whakamauanga kere koe whakamauanga sivire, whakamauanga hia. Pa koe ha mea kum kei. Ai mini koe moa koe ke koe moa eke ai koe bankruptcy. Ai koe te bankrupt. Me e whamanga ke eke ai totongi moa me te kolo ai ko te bankrupt. Ka koe o mea koe o moa ke hea ku atāia. Ko hato moa. Ko hawhiu ko ki moa tuena e kauia. Te alu whamanga mai te clearance. A koe tuke te mina o sililiu e lao e koe mea koe eke. Ka pau te moa ki tau declare bankruptcy. Ai ko pehemo ngai whanua muria. Ko ataha ko bankrupt. O very serious a bito ia ko ki lawa to tonga no mo pa ko ki to tonga alu ka ka ngai mo ga ni hopo civil mo ngai me pe ia ko ki to e ka ke eke ya ta kan ti fa si pe ki fe pe me ta ta pe ko tu fo go mo kapneti na e fa u pe mi nga sino ke na ia e ka ta ina pe ia pe mo e di pe mi he patoa ka pa ton pe frarea I ngai tunga ko ia ko tu ko mo kapneti I taimini ngari te mo campaigni te mo alu whakataha ko ngake ke malawa puke ho mo sea ko ni I kapneti pe mo sea ki he wharearea
pe te mo takta foki pe hai to unga I mo fa kau ko ni mo hoko kapneti dai mini ai ko me ko ni ai oso le sita valu bohiva porque tapun ni foki tapun ne foi fácil ko ne lo to fa ke tau au tau te nang ki a huan no ke hume ka tau lunga fo mo si fast fo ko wei lo pe te tu la fa le ka tanga ta ko ne tu la fa le mo tau lunga fast ko ne to ko si ka ko malu e fia fini nga mea pa ku te to la hia ko no mo ilo be to la ka ti ke mawo ke ka kai o fai dia ai presentation pe ko ange ngai fa ka ke mau foki mai mo ia hawan ko hai ko foki mai pe ke hanga ta o lava si ke ka ku mau lava pe tai mino sio e o se to fa le ko ni ke mau nga fata ko ke afuka ha ta ngai party for political ke fai ai foto tu fa kulupu ko e tai mini e tak ta ha mo ni a se ni ka mau fa to ngai to fa le ko ni no mau ke tua ka mo mai mo a se ni ta ta pe ke mau fingai fa le ke taliu ke le yang mau ta wai ko fingai ke pule le yang e pa nga pu nga mau ta wai neongo ha me ngai fitu ke ko na ta ina ko ha ta pe me fitu mo ni a se ni ta pa ko mu ni nga me ko hai fa ta ma ko mo fambe ko me ta hoko he hoko tu ngi a wano o ko ha o timi fo ko timi o na se tu tuan ko ta loto ke ha timi ku to ya mo vete pa I ku ya ke ha fa le pa le ko hoko ko mo fambe ko tu ko fa ko nu la to to loto o na fo am ta ku na tu fo ki ko fa ko na ha fo na tu fa ambe mo na tu ke na ha o ka o ke me ka ko sivi a fanga tuku e fai a hoa noa e gatekeeper ko to vahenga porque ka ka yo mau nga ta foi lele ko ni ke o fai ke ta no ya ko fa me molete ki ma fana ko ponyo ko fai fe hui yo mo tali ko no mo nga fa lele I ko ne la o filia fa area o mo to o nga hime na tu ko he kupu na to ton ke tu be ai ka mutana ki mai bankruptcy ki ai matu ika ke foto tu ai a pulanga foto tu e comme ça fille poino go feu ai ko ha una mutali ai fale area lolotonga ko ki fa atai ha kupu ko instituto ne ko la anga fa ulao ko instituto ne ko la pure ko la toko te fito ilao o ku te ga fa matala ta ko instituto ne tonga ni ki fa ile ko bankruptcy ko muhanga moto mo asalio te hosi ko ponyo ko ta nga ke fale alea ko tala no ko na ko hiko ko nga muhanga moto lo fa lao ai me u ke hang he konstitutonio fa o ya hata ula ko pego ko matolu ko nga ke fale alea nga ke fale alea kana mo ya ifo ko fa mo e fiu yeni he ko tu ko aku maha e ta toki ta hanga ta to mo yang ki ate au he vakai fa ilo ki ai ki helao na kai to nuia he kono uhinga lo ki ai halao ke whakangofua ai kon instituto ne ke hoko ai lea ko bankruptcy ko te fito ilao e kon instituto ne ka lava ke tau fa ha motua ilao ke regulation be regulation ke tu toni ko ni alu amuia alu ki mu ka ha amu ko me ko na mai fa le na alu pe fo to no alu ki ka fa ulao a te enseñare o mai alu ke fa le pa ko online e fa le na su ke to tu ni pe pa ko be bagi feu le wanoa pa sai be ke tu ko be ke ai amui ko feu be ke from le mole yang na fai ai ngau o ai ngai hange ko mo lau ko ngai fai tu uni ko ngai fai tu ko pa ke mo vakai e vakapuna ko mai ko vakapuna ko mai ko tau parpare mai tai mini ko fai tu nya puranga ko ni ai ko tau tala noi ta ko na ke mo vakai pa ilate o ko pa ke ai certification make ulaki au family mo ko tu ho den ka ko mo mai point ko no e ko aki meni atu ko vaka ko ni ko mai ai size ko ya na mai prang ko ni ko parpare ma o vakai ko ni na ton ke mo la vakai ko tangutu FMA 60 ko mala vakapuna ko te fito ia o parpare ma ko ni ta vaka e domestiki na hu mai ni sta ko papel na price ke ika ko na pe ke lave at ke na ha me ai o tafe mai ka ko ki fa tu ko ki ngai pura ngai ki muini he ko tafe me MI 60 o tangutu malae ke tu ke ta ko ia
koe palo pare mai tau wheku ki moia he mea koe ni koe u whai tu ni mei mua. Ta ko tui la vlavo koe ke o hange ku o ongo ku hange ke hau ke tuaki ai pureanga oe aho. Ka koe ni. Foi tau e ua nogo ni ko osi na ake involved he mea koe pureanga I wharearea I kabineti. O ongo hala ke mau inherite u balbarema koe ni pa ke hau kotara mai safa vava. Koe mau whenga koe ni ke whaka revive sirini. Toke heka pau koe ke mahu inga ia koe he sirini ai kakai. Koe whanoa miliona ini hono whakafuafua o staka he kautaha koe ni. Koe anga e whakakaukau koe jahme. Koe katoa e fu puate koe ni na mauhuma I pe pau fuatu ke puate koe ni ai lulutai. O ikai ke uhinga le rei ke mou ke ima wahenga. He mou CEO pe o mou ngawe pe he upot ngawe. Tatau pe mou ki mau tolu. Ko hono uhinga he toi ngari kovia ke te toha sirini meha kautaha fiu whengai. Ke pupuhi. Koe poini koko uhanga o hake na e palo parema I lulutai he fui lau tau e nima koe ni. Pena I kai ke kauai, pena ke kauai. Ka koe raki to'o koe, o I kautaha koe ni o aluki he, ki au he whakaukau. Koe raki fo I whihala kia. Ta winu ai pe nunua fo I whihala koe a au mai ke ahoni. Koe whakakaukau e ahoni ke o rewa hano in cheki hapaanga. Kai oua rewa ko tau analyze o lelei, ai tuunga waifu sektoa. Koe ke asia ku whengawe ake aviation ni, tonga airport I lulutai, paprike na price pa mo pure anga he issue koe ni. Kono hinga na toke o mai pe mo na interest whakafoi tui. Ka kai o hake whakalukufua e whonua. O hange koe ulaki whakalave koe ane nai. Whakakaukau in totality ka tau toki lava o aihat. Langa whonua o tolonga. Ka ewe o mai pe o taktaha hange peha. Hit and run pe taktaha. Uko ne whon pa alu. Koe tau palopare maia. Ka koe ke utuia ko ha isiuia. Ke tau tala noa hen pa tau whakakiki. Mea e te motokara koe mea katoa koe ni o whanu whotu ke osi koe ni ave kabineti ave ki wharearea. Ke kapaurewa tau langa whonua pa ai ke mahino na tau whiongongoi ki ai. Te anu whakaukau koe ni. Koe tari koe ni ke hosi e tongane sipoti he wanoa tolu taha. Tou hake pe pure angai a o whaifo I mea koea. Te gai ke o mai tō taha ki wharearea. Ke tālanga I ke mahino koe loto e mo e mafu e kakai. Whakahoa ke he pesete ua whau nofo masiwe siwa. Pe ku mahu ingang ke he kakai ke nau hotspot. Kai tuku e ua whaia ke hoko atupe. Eko ku whotu atu. Maha na kusai ho whai ongo. Ke hoko atupe ai. Whenga tia pua kuinga tala noa ke ni. Na ke tau e whai loro tonga he taimini. Koe palparema ko ni na moutali wharearea. Ke ave paanga koe ni, me he retirement fund, ke ave ki he. Laulamu, ai ho flex ke kakato. Te gai tō taha ke o mai isi uko ni wharearea. O mou tolu pena moulere takai holo, takai tō ai whakalere, hono whakalere. Hana ke mo whakailo ai pureanga koe na whai mea koe ia. O aluatu pe u mea koe laulamu. Wai pe ngāwe, o hei ke tuko mea koe ni, hei kai te tau mawahe me whonuani ka oreu tau sote mea koe na. Kia senorita hege te whiwi. Koe mea taku ko hake, ai lau koe ke lau koe he koau nau whakiki hei. Ai lau koe he whiri, ke to'o mei he ki he. Ko hono uhinga he na whotu i ai, koe te saini ai hange pe ha te affidaviti, ha te fuakawa. Koe palopare mai no ko uhinga koe i ai. Koe uhinga whoke lau whiri te utatu. Ke ne hanga to'o, ai kau candidate, o ku whakakau corrupt. He kono uhinga he koe whamalala koe me ngai whamauanga. He koe nau o mai ki wharearea, ke nau toka ngai, ai tuhau e whonua. Peka pau koe kau korapo tangutu he wharearea. Anga whewhe ho mou whakaukau ki ai. Koe uhinga e hano whinga e lau, pe koe ke ne hanga o filter out, ai kau candidate mo corruption mindset. Ke ne lava malu e whonua, me he foi raki step upe o process. Koe uhinga e.
Ko tu ke u whamapo pe e pale mea leo leo ai whata ko ia i he fiafini. I he ongong whawhiawhia ko ia ko ke mea aki ai tari kapineti ai aho malolo hoko ewa aho tolmu aho wha ko ia o novema. Pea koe taha pe ai polokalama whailonga i koe te au ni manoa ko instituto ni ko whitaha mai koe whaata ko na koe pākingi ko na koe ai malai kulai flaiti ka hau. Whai me paha o mea ko hai polokalama o se fotu utu ke whailonga i aki ai aho ko ia koe pe mai. I ia malai kulahe flight ka hau. Malai kulahe e whai hono hopoki ona a tawhitu. I he pongponga a tawhitu. Pau tau koloa ia hono teu i behe e mātanga ho tau whanua ko malai kula. Ina toko nai kau se na hono fotutu. Pa teu tau whamatala behe a ko ia whamatala ngāwe i he hopoki ko ia. Ai mahu inga ngāwe na nau whai he ku. Fofonga ke he tapai whao e malai kula. O nau whatatau e fofonga e taha ki he tala whakafonua. Fofonga taha ki he tau. Ngai matanga whaafonua o alupe. E tau whamatala pe a koia. Ai aku whotutu e ke whai a tawhitu, a tālewa ke kakai ke nau ngau. Koe kongkoni ke ta whake pasilika, koe pe hono tutu ni me ngā ke. Ai koe ngau koia e hoko atu ke ngai matanga ke hei loto nuka alofa pe ke whaafofanga no alu. Ai koe sio ko vei o ngō. Koe hono tala o nei o ko ke whahangau ke tu whotutu lelei. Pato ke hoko atu ke he mahina ni pe ai hopo ke hanko e wafkuin salo te. Lava ia he aho walu hono hopoki pe whai e tanu pou ia whakawa a tolu taha. Koe whalelea whau e a tolu nove mai. E kau he programa koe koni suto. Ka kotu koe ngahi mea ke tau fie ai he. E ngahi mea lelei koe hau. Neonga e tau whakawhekiki mo e tau wā ke he ngahi mea ni. Ka oua te tau mou nofo ai ka tau nofo o whakamamau ke ngahi mea lelei mo ngahi mea whakawhie. E hoko mai ngā wike mai. Ui kone mai nani mo hoko mai. Pata hoko atu ai ki he koni stuto ne. I he lotonga nove. Ai koe whakamahu ngai pe koni stuto ne, ko mea mahu ingai tau koni stuto ne. Ko te aha whihui? Ore pe lau kai bukto ia hata kwane whihui. Sai ko ha whihui whaaspe? I pare mia ko kore taha, pare mia ke mahu ki taimi nau. Ko whamore lahi ki whao ke press conference ko ni. Ko totonge ko whao pa te utoi whoke a pongpong. Mahu ki whainga maare. Uraki koe tapaka tonga. Koe e hoa lahi hen me kau ngou e tō tapaka tonga pe mo baba. Koe ui e ku ke tali e ke huat ki New Zealand tapaka tonga. Kai tali ngahi ngou e ke hei. Koe tapaka tonga koe mea kai pe. Koe konga pe mea kai. Koe kore me kakai. E lawa ia hawhai ngā rea. Ke whaka ata e nau tapaka tonga. Ka pau koe ke alu ko si momosi at. Whewhe ka pai alu mata pe. Koe kakai koe nau si maanga mo ui koe tapaka tonga. Pena ta off mai ko ya o tika ki o mai hatari pau ko ha na hoko atuai he ko na tiri walo pe ke ngai pare ko si aina i he tai mini o ko tu ko ma trade negotiation ke fai ang ko kawa e lalo ki no sila mo se e ko ni ma ba lo tonga ame be fu ka fu ma ko peket pe ni ma u te almo ai to ko ta ka pa hoko ko ma trade negotiation he o si lo tonga ke ka kai tonga ta pa kai to pia. E ko he e lava hoko ko industry ko tala no ko i vava ke faina. Ko industry ke build ke langa. O tu ko nga trade negotiation ke fai ai ngawe ko ya ko hiko ngai sources of income me ngai family ke namo. Mau me. Anga tapa. Ko tu ko tau le ta mena to. Ko i fe be ta ko la fili foko ko mahina tolu. Hika ke te fai ki ta whakamore. Tayanga maheni dia. Ko abe ki lawe ki me mango ni. Pe ko feituna na ganga tipeti le le ni fale area. Ko wi fo ko kamata ai resisita. Ko poini ko o hake ai. Na ia e ta ka ho ki minista. Ai ne ka uia e ka minista na e muua. I he ni ngawe aki a hono fatongia. Ko tanke vai. Peneka gini hanga whakatontonio mga hifuaki hanga manga ia tae maheni. Wat fuke tahakilu. Beko wakilu. Ke ngahi wahenga whiri takta. Koe o tanuhala. Pea koe tanuhala ko ni ko os fuke taimia ke whaia campaigni tae hanga maheni. Ko tala noa ke ni he na umoua. O more hukuseai hua noa taha no. Ihe. Panga te au me panga te au me panga ni manoa. Koe awe ke whare lalanga ke nau kai, ko nau kore ke nau kai, pea mo tanu hala, panga pea aku nau whamore ko ia.
pe pere vai ko hia ia pene ka utang ia ko tala no ani e anga fefe a tapineti lolotonga me ka wafonga lolotonga ke mo fra tonu hia i ki mo tolu lolotonga e foi wa taimi ututun he lao mahina tolu ko fe be ia aku ko ia bi ta ko mai no fe ko o programa nga puyanga okay aga mega ke tanke vai o nga ga mete ke ko me kolege ka fafonga mo ko ka kai ke nga he nga tuanga wa fu ke pa fa va nga mo ton ke ka kai ke langa ga te tanke tu vai ai ko nga ko tanu hala ko National Roadworks Program for ga moia ma ka ba ke tanu ke tak ki lu ka fa fofonga o ka ke ange ga na to o tuku pe moi ko me tala ke na o ko fenga hi hala na mo hinga ke nga hi o mai pe fa ko programa pa nga aki ai mo to alele pe ya ku o kai ko hame ke nga ke hanga tala no na sai fo ke fa ton ai fa hoko pe bulanga ko no fa tongia pa ko to fa hoko pe ni na tal pe hu ai bulanga ko ni mo au o finga ke fa o programa ko pa ko to alele pe ai nga programa pe bulanga ke fa o te ko me ke tano ke ha te tolo atu ata ka hata o fana ange ki ai ki te au na ke mana tu ya we fi ai ko me tap pa ko tu ko tolo ya ko ton ke o wa te fai o tana to o fati ki concept me ki charity ko me ko puanga tu e puanga ko ta wo holo ko fana holo he u apeta mana tu ya he fili ko le ya ko le te hanga o fai ko le ko ki puha mo ai ka ke filia ko ngai fai lo ko na fai ta wa ko le son ma ngai me tu ko e fili ke ma mo ka fa ka kai mo mai ke ngai holo ko ngai siasi mo holo fa ko fa no ke me ko ule ake quantity ko ne palani ngawe o nga to he to ka nga tu fa me ta ko me na ke mauloto ai ke panga ni mamano ai panga campaign he alu me alu ya o tu ko me na fa ki ai to ka nga ko to ka ke aseni ta ngawe ka ta alu ra to tai na asma ta mo ta seni ko ta ka ko tu ko lava ta press conference ko ke ta fe hui ba fo maloto lava mai ta fos famalo tu iki palimelele pepe minista mumtolo ka fango la valele tau programa ko ani to kono no at peto taimi ma to programa tatau i ka o ta fas ko klese ki ko Jesus Christ of the tamai ala male manon no foi te mato no dove po na hili fai potangat amen ko e kakato ya o e whakataha ko ya o e hawani ai toko ni pale mea tonga o na poto tata niela fusmalohi mo e kau whaiong'ongo pakwa tai pe ai whakawhi e toi whakaongat pe nere te o tonga raki pe moiwa kai pe foki ki he television e tonga i e nau ngahi polkalama a moiange kai whamaloa te o mo mea mai me i he St. George building Hilda Minoneti peka mai le tau wha so kai akimeta tuku afu te mohenga kau mele waka viri ka mo malo mo mea mai ka mo mea